Pozdrav ekipa, ja sam Đuro. A ja Max. I danas ćemo vam pokazati najosnovni power move koji je temelj svih drugih power movesa, backspin. No prije svega, što su zapravo power movesi? Power moves je kategorija pokreta u breaku koji zahtijevaju veliku snagu te su u svojih izvedbi kontonirani. Dijele se na podne, zračne, rotacijske te one u kojima se krećemo oko svoje osi kroz prostor. Oni su često najatraktivniji dio breaka i u praksi izgledaju ovako. Ok, Đuro, pređemo na objašnjavanje koraka. Backspin je, kao što i samo ime kaže, vrtnja na leđima i spada u ground power. On je najosnovniji power move i njega svaki breaker treba znati kako bi mogao savladati ostale power moves. Počinjemo u tipičnoj poziciji za istezanje. Desna noga ispružena, a lijeva skvrčena. Kut između desne i lijeve noge trebao bi biti nešto manje od 90 stupnjeva. Krećemo sa zamahom lijeve noge prema desnoj. Paralelno sa zamahom desne noge se krenite spuštati na leđa. Bitno je da se spustite na gornju polovicu leđa, zato što ako se spustite na cijela leđa se nećete uspjeti zavrtiti. Čim dođete na leđa, skupite ruke i noge kako bi se mogli jače zavrtiti. Budite čvrsti i pustite inerciji da vas okreće. Evo kako backspin izgleda u plesnoj izvedbi. Smoke je izraz kojim se b-boyi koriste kada jedan b-boy totalno porazi suparničkog b-boya. Nakon takvog čina kaže se you got smoked, što bi u biti značilo gotovo je ili izgubio si. Pozdrav ekipa, to je bilo sve za današnju epizodu. Subscribe-te se na naš kanal, vidimo se u sljedećoj epizodi, a do tada pratite nas na našem Instagramu Max Đuro. Vidimo se.